Sivula kanjalo uhlelo lethu namhlanje emakhaya ngamakhaya ngibingelele mlaleli woKhozi FM mawukuthi usanda ukuvula wakho umsakazo yisonto ekseni uhlelo oluthandayo oluthi eshilo sinyukela entabeni eyingcwele ngcwele njalo ekseni ngesonto kusukela ngo9 o'clock kuyoshaya u12 intaba suke siyolanda izimpendulo sinyuka nokukhathazeka kwethu sinyuke nokucela kwethu sinyuke nezinswelo zethu sinyuke nokubonga kwethu sinyuke nomnikelo wethu siyokhuleka siyobubula kuJehova njengoba babenyuka nabanye ezikhathini zasemandulo kanti ke ukuthi njalo ngo11 o'clock bese siyayijika lento sesithi uhambo noNkulunkulu yilona lo muntu nohambo lwakhe hlala nami nginguzanele wakambokazi umbelethisi wamaphupho njabule enkulu namhlanje studio angedwa kwesinye isikhathi njengoba uzwa nje ngidlala ngivula ngale ngoma ingoba ngifuna ukukukhumbuza ukuthi ubani lo engikhuluma naye namhlanje njabule enkulu ukuthina la e-studio ukuthi sethula umhlonishwa sethula udokotela sethula umfundisi sethula usomabhizinisi sethula umthwali womphongolo sethula umdumisi owaziwa umhlaba wonke omunye wama-founders eNkandweni Christ Ambassadors abuye aziwe kakhulu ikakhulukazi kwezepolitiki laphayana ezweni laseSwatini izwe elingumakhelwane siyabingelela-ke kuyena namhlanje siyajabula ukuthi ukhona la e-studio phinda abe usomabhizinisi ngoba kuningi akwenzayo baba dokotela mhlonishwa uTimothy Myeni siyakwamukela kuKhozi FM. Sisi mama Mbokazi nabalaleli bonke boKhozi FM siyanibingelela nonke ekuseni egameleni namandla igama lika Jesu Kristu kuyinhlanhla enkulu ukuthi mama ngithole ithuba ukuthi ngibe khona ehlelweni lakho olumnandi uNkulunkulu akugcobelekilo ukuthi ushintshe impilo zabantu malo. Amen. Siyabonga kakhulu ngiyathemba ukuthi bayezwa emakhaya ngazi kwenzekani la kumina i-microphone yami ayikhombisi ukuthi iyakucosha kodwa ngiyazi ukuthi ngoba si live lapha yana ku Facebook wami kuzanele Mbokazi ngiyazi ukuthi bazosho uma ngabe kuukuthi abakuzwa kahle. Siyajabula kakhulu ukuthi ukhona namhlanje e-studio. Angiqale nje ngitshela abalaleli ngelinye ilanga ke njengomakoti waseSwatini. Ngisiya driver lapha yana enobaba singena lapha entsoko sidlula ngaselubini sithi ukhuphu elibulini lubulini bese siya driver sikhuphuke bese sithi nje Tundu athi iseNkandweni nge la ngithi mina hawu kanti iNkandweni yigama lendawo mama uMbokazi iNkandweni indawo igama lentaba le esazalelwa kiyo ikhala lithi liseNkandweni ingakho ke sathi masi uNkulunkulu esithwesa lomphongolo sathi siyiNkandweni Christ Ambassadors okungukuthi ngamanxusa kaJesu endaweni yaseNkandweni lavela kanjalo ke mama igama eseliduma umhlaba wonke abantu sebangibiza uNkandweni abantu sebangibiza ubaba uNkandweni utata uNkandweni eEastern Cape nase-West sengaba utata uNkandweni sengaze ngemukela utata baba Nkandweni hayi siyajabula kakhulu kuba nawe lana namhlanje udume umhlaba wonke kwaba nesikhathi la eNkandweni uma ngabe une concert uwazi ukuthi makukhona eNkandweni kuzophuma nesinedolo kuzophuma wonke umuntu kodwa ngaphambi ukuthi sikhulume ngaloko usushilo ukuthi uzalelwe eNkandweni sasiyazi futhi siwumphakathi ukuthi uzalelwe ekhaya ebelinesisekelo ngoba lento siyayibona ngoba ubusebenza nodadewenu nabafowenu ukuthi itshalwe ekhaya sitshele ngokukhuliswa kwenu ekhaya niphuma ekhaya njani sisalwa indoda nomama si11 sisonke abafana bawu9 amantombazane amabili sekwasala ke sesu10 kuhamba oyedwa usisomdala so mina ngingunumber 9 uThabile is number 10 and umzo wakhe is number 11 so sikhuliswe ekhaya le-elder lapho baba abeshumayela khona ebandleni levangeli angi-elder so angumfundisi inkonzo iphekwa ekhaya uSunday school wayenziwa ekhaya kuza abantu bazokhonza ekhaya aphume ubaba ahambe nathi sihambele imizi
kushunyayelwe ivangeli lafakwa ekhaya kwenzeka umangaliso sayemukela lento ekhaya sibancane sicala ukucula sibancane kakhulu sasithima sicula sacala kwathiwa INkandweni Sunday School Choir. That's when we started singing. Sihlabela ezimvuselelweni emishadweni kuma engagements lapho nje sikhona khona ibandla levangeli lapho sikhonza kilo kwenzeka khona so lento uNkulunkulu yayilandelwa into umama ayizwa ngesikhathi athi uyovala ku number 6 uthi uNkulunkulu wafika kuye ebusuku wathi ungavali isolomia ngoba lenge uyovala inzalo wayithi uyovala ezisithupha uthi wasithi uNkulunkulu ungavali lenge emuva kuza abafundisi. My God. Then umama uthi wabuya wamlalela uNkulunkulu kwasekwenzeka ke so masiqhamuka ke ngalendlela esiqhamuka ngayo uthi uNkulunkulu base uyaphinda uyakhuluma sesizelwe sonke sobathathu the last 3 wathi ke nampa ke labantu ekade ngangikhuluma ngabo engithi ungabavaleli ngaphandle ngizoveza kunamhla kumlalela zange sifike ngemistake uNkulunkulu wasimela umama afuna ukuvala wathi uNkulunkulu no ungabavaleli kibo kuneNkandweni Christ ambassadors enzoyithuma emhlabeni wonke siyethuka asikwazi siyikho kwesinye isikhathi siye sizimangale sihamba sidonswa ngabantu sihambe esitaladini uNkulunkulu indlela siphakamise ngakhona so we are a product yephupho likaNkulunkulu wayelihlelile from emaphakadeni. Sizwa kahle wakhula wazalwa kanjalo wakhula waya esikoleni umntwana onjani esikoleni isitshalekile yini lembewu kuwena noma usenza izinto zoba ezenziwa abanye abafana? Ngikhule njengaba bonke abafana until ngifika kwa form 4 uNkulunkulu amuhle ngafunda esikolweni lapho khona kwakune Bible School eNew Haven lapho kwakuneqembu elalingibusisa kakhulu empilweni yami iKhuzizono Gospel ishatshela ubaba uFrance Dlamini so ngafunda khona uFrance Dlamini angithishela wami angifundisa acula ke wayethi mayishaya athi ngizohamba noJesu shaya keyboard afika kule party ethi zikhetheleni nina ukuthi ngibani niya kumkhonza kwakwehla inyembezi mambukazi emehlweni ami ngisesikolweni bebathi abantu ngizophuma eklasini ngingene eBible School ngendlela into enamandla yangibamba ngakhona kanti uNkulunkulu ushiqelela ubizo abe angibize ngalo angibizela ku-ministry yokucula igospel ngathi ngicula kwesinye isikhathi kwakhuluma omunye umfundisi wayekhona lapha eBible School babushodi Msibu seSwazini ngacula yini ingoma wayesekhuluma athi uthi uNkulunkulu ningakakhiphi ngisho neyodi album wathi uthi uNkulunkulu angikutshele ukuthi uzoba ngumuntu omkhulu emphakathini kunezinto ezinkulu ayibeke kuwena ziphathe kahle zize lezo zinto ziphume malibamba lelo gama uNkulunkulu angenzela ubusa. Ukhula ekhaya wenza imisebenzi njengabanye abafana mangabe ngibuka le ndawo yaseNkandweni indawo yasemakhaya ukhule kanjani bewulusa ikupho kwenzile njengomfana umangaliso owenzeka mangilusile uyazi baba wayethanda njalo ukuthi inkomo iphume nami angazi kanjani kwathi njalo mangilusile kube nesikhathi lapho khona uNkulunkulu evela khona ngizibone ngime phambi kwesicuku esikhulu ngicula ngize ngikhale ngisesigangeni zehle inyembezi ngiyimile esigangeni ngilusa inkomo zehle inyembezi ngiyibona ngiphambi kwesicuku kuze kube namhlanje ngithi masicala ukucula sekwenzeka ngathi nayi lento engangiyibona ngingayi understand ukuthi iyayenzeka kanjani ngangize ngime bebaze bahlekise ngami ekhaya ngoba lokukhala engikwenzayo abazalwane abanye bathi ngiyatetema ngimakhala njalo lento iphakathi indlela uNkulunkulu angenza ngayo wangenza umoya wami wathamba lana ngithi ngicala ingoma ibese yenzeka lento ibese riba bakhansi awusho nje efikayo njengamanje esenhlizweni yakho ngoba mina ukuba bengizozikhethela bengizothi Christ died Nkosi yami bohlala lenkosi njalo phakathi naphakathi noma yiphi nje awusho silizwe lebakithi sicela ukulizwa lelizwe wakazimula uJesu mhlayelenga eCalvary wathi kuphelele kufeziwe baba siyabonga Nkosi yami iyo
iyo ma yeah siyabonga so lento uthi isekujuleni ngaphakathi kwakho niqala kanjani ke iqembu leNkandweni liqala nini ngoba usufundile esikoleni yakubamba lento wathatha isinqumo sokuthi uzoba uthishela yona nto wawuyifisa wafunda phi ngafunda esikhwezi primary high school yami ngayenza eNew Haven and then William Picture College ngatrainer uba ngithishela we-maths and science. INkandweni sesivele sesiyiqalile lapho njengoba ngishilo ukuthi ngelanga lokungcwatshwa kukaBaba wafa ngo1997 kwaba yima siyilontsha lelo langa lelo sacula the whole night. Khumbula kahle ubaba amaceda kungithengela ikeyboard bama umbokazi akekho umuntu wangifundisa ukushaya ikeyboard wanele ukungithengela wanginika ngizange ngalala kwakungalaleki kwakusa hluthi ngikhumbula ngelinye ilanga kwakungu2 ekseni ngangicomposa lengoma ethi nasi simemo esivela kuJehova wozani but my first song engayicomposa emhlabeni ngayirelease ngo1998 yayithi nasi simemo sivela kuJehova ngathi ngibuke efasteleni ngo2 ekseni ngakhanda ubaba wami umile ngo2 ekseni ngingakalali and then wavuka ekseni wabiza umama wathi Solomia wathi Timothy wozophinda uhlabele le ngoma boyihlabela ngo2 ebusuku ngamangala ngasondela ngayithatha ikeyboard wayese mase ngiqala le ngoma ngithi maye nasi simemo sivela kuJehova and lento yokucomposa ngeBhayibheli ngangithathe lapha uNkulunkulu wangitshela ukuthi ngingacomposa ingoma sinome kanjani ngingacomposa noma ngani wathi angithathe la izwini ngoba le verse aliguquki noma ingahamba iminyaka lona liSolomon elimile linjalo aliguquki so that is the secret uNkulunkulu wanginikeza yona wasethethe ijazi baba ulibeka la mangicula ngathi nasi simemo libeka la and wadansa wasethi kumama Solomia sekuphelele sengiyahamba ukhonza kuphi baba ngalesi sikhathi ibandla levangeli evangelical yes okay wakubeka ijazi uyakubusisa wathatha ijazi wasethi Solomia sengiyahamba sengicedile and vele akuphelanga isikhathi eside ubaba wahamba emhlabeni ngelanga lokungcwatshwa kwakhe sahlabela kwasa we were not crying but instead bekuthina kuze umuntu azokhala la ekhaya kube yimi engibahlangabezayo lapha bese ngithandaza ukuthi Sathana ulayekile bokuthi uyayivala kanti iyaqa I don't know ukuthi bengithini kanti iyaqala then the day sicula ubusuku bonke ngefuneral kaBaba kwayima abazalwane babuza ukuthi EPCD sathi thina siyazi CD asinayo but what is this then it's when lapho khona wasithatha ke ubaba uFrance Dlamini wahamba nathi wayosirecord imsebenzi kaBaba uFrance Dlamini asivamile ukukhuluma ngayo kodwa uyisebenzile le yansizwa kakhulu ngiyajabula ukuthi uyambalula kakhulu wafunda eWilliam Picture College waba uthisha ufundise isikhathi esingakanani emva kwaloko mama ubizo oluphezulu kwami lwala ngafundisa only 2 years ngaqala ngafundisa eMoyeni High School ngifundisa maths and science ngase ngifundisa eNkwane Park High School ngafundisa only 2 terms if I'm not mistaken uNkulunkulu bathe emini ngelinye ilanga ngimaka imaths ama scripts amaningi topic test ebengiyibhalisile ngase ngihlela ubutho wakhuluma uNkulunkulu wathi stand up and live now it's time ubasiqale uhambo lwami nawe ngayakhe master ngathi I'm leaving wamangala wathi angayicedi neprobation yokuthi ngiyuthisha then I left I had 00 umnkosikazi wami sasishade umnyaka wodwa ongakapheli nanawo washiya wahamba washiya sino 00 ebank 00 kungena lutho ngiyabona ngangolo 2300 by that time that's 2000 so ngashiya ngahamba uNkulunkulu wangethwala ngahlupheke eGoli ngilala emotweni singilandela lephupho akusho ukuthi uNkulunkulu mayikubizile mambokazi kuzobalula kuba mazima ngalala emotweni ngike ngishisisa amanzi ngoba imoto ebengihamba ngayo koyisikoro nje singanayo ihita ngishisisa amanzi filling station bese ngikhona wona ngihamba estaladini sike sime nokhaya lethu sime phakathi estaladini sasahlabela lengoma ethi ungabi isivuvu angiku uyasonela ukholwa kwethu sithi mawubanda sipromota sihamba literally on the streets hamba ngezinyawo emigaqweni eGoli
nicula neyifaka estaladeni ningakaziwa abantu no eSouth Africa ngekho umuntu owazi ngakho kwakungekho kungakungeneki nakuma radio station usebenza kanjani nomndeni ngoba wena odade wenu abafowenu umndeni lo ifamily ubumnandi bokusebenza ndawonye ngalesi sikhathi sitshele ngabo mama it was not nice all the time there were ups and downs kuthi okunye ngeke sikhulume ngoba sisemoyeni ukuthi into kaNkulunkulu yonke ayihambe smoothly ihamba inamawa ihamba inezinto ezivukayo endleleni kwakungasiko lula kodwa uNkulunkulu wasibamba for a period of 10 years sit together kukhona kunengi okwenzekayo phakathi kwethu noSathane ehlasela ngoba uSathane wayengayifuni INcandweni Christ ambassadors the way it was ayazi ukuthi ingozi uma inje and then the devil was trying all tooth and nail ukuthi kungenzeki ukuthi ichubeke ikanje so some of the things sazivumela zenzeka some of the things sala ukuthi zenzeke sit together but nje uNkulunkulu wasigcina for 10 years ngoba sikhiphe ama-albums awu10 saze safika lapho khona celebrate khona i-10th anniversary yethu ngiyeza kuloko ngifuna size kuloko ngikhumbuza umlaleli wami ekhaya uKhozi FM lolu olilalele ngalesi sikhathi uhlelo eshilo uhambo noNkulunkulu hla nami nginguzanele wakambokazi sihleli la e-studio nobaba uTimothy wakamyeni sikhuluma naye ngohambo lwakhe kanti ke usungathumela amakhona ofisa ukusho 071613 667 071-613-667 ukathumela ivoice note yakho kumbe ungene nje ku Facebook wami si live umbone kuzanele Mbokazi ku Facebook ungangibhalela nakhona makhona into ofisa ukuthi ngikubuzele yona kuyena baba izingoma zenu ama album enwakhiphe ndawonye mangaki ewonke kumanje ama-album esinawo seyincane Christ ambassadors awu16 in all but esikhona ukwakhipha sesonke ndawonye sengilo yamndeni lo abazana about10 wona izingoma eziningi uyazi kukhona izingoma lapha yana ingoma yenu othi umuntu meyizwa noma ekuphi kwakhona umakhelwane wami lapha yana eThonut ekhaya owayemana vulele INcandweni ekseni loze liyoshona ilanga ubone ukuthi ukhiphe enye afake enye akhiphe enye afake enye izingoma zenu zibhalwa ubani iningi lazo njengoba mama Mbokazi sengishilo ukuthi uNkulunkulu waye wangehlela waqoba wangehlela mama wangehlela nami angiyazi lento esinye isikhathi siye sihambe sikhohlwa nokuthi singobani ahambe kuNkulunkulu asichukuluza asincweba noma asishaya ncinza yes asikhumbuza ukuthi ongubani because i-environment ikwenza sometimes ukhohlwe so izingoma mama uNkulunkulu ihistory lento engizomtshela yona abazalwane angiyibhali ingoma zonke izingoma zeNcandweni zikompozwa yimina by the grace of God I'm humble angiyibhali ingoma bese siyayicula kodwa ingoma ngiyayicula bese ngiyayibhala yo yes shothi akwenzeki ukuthi esinye skill ke leso angiyibhali ukuthi ngiqale ngibhale ukuthi amagama azothi kodwa ngicula ingoma bese ngiyibhala ngoba sengiyiculile sengifundisa ama members ukuthi ingoma ithi because mangiyibamba nje keyboard ivela ingoma izingenele ezandleni ibeat izingenele esandleni indaba ye-tune ibese emva kwaloko bese ngisayihamisha i-tune uNkulunkulu bese aletha iverse aletha amagama ezingihamisha i-tune uNkulunkulu uyayidropa lento ingakho ngihlala nonkosikazi wami I love my wife I've brought her today to abe khona sihlala nonkosikazi wami uyasa Mbokazi kusehluthu sihlezi uyangihlonipha uyangithanda uyayihlonipha inkonzo uNkulunkulu anginikeze yona uyazi wathi angena ngathi mangimeshela ngikhuluma naye ngathi uthi uNkulunkulu nguwe ozosupporta amen lenkonzo wangana ke hala umagama ngamcothela ngathi uNkulunkulu ngowe angeke uzodabuleka amaswati mesekhuluma kamnandi yes so sihlala nonkosikazi ke ngalesikhathi niyenza lento uthatha iselfoni ke by the time yayisengekho iselfoni wayibhala phansi isengekho iselfoni abebhala phansi lamagama engiwashoyo because yena uyazi ukuthi lento esenginikezwayo manje ungenzeka uSathane ayiphuphuthe so always when I compose songs my wife is next to me he's listening la ngapho ngibona nje ngithinta ikeyboard so uyasondela unkosikazi angimbize ekitchen ubona shiya amabhodo so uza kimi so uzolalela ngoba uyazi from this now there is a fruit
esizoyithola because kuyenzeka uthi uyakhuluma uthi uyahlabela ingoma bese ngithi inkosikazi kodwa beyithini lengoma bengiyihlabela ukhanda ukuthi yena sewuyirecordile sivele uyalalelwa uNkulunkulu ngeke ngathi kudlala kancane umdumise njalo Christ died for me, oh I love him. Ngangimthanda kakhulu ufuna labo abadukile uyazula awubale nawe ezinye ingoma ngiyazi abalaleli bayabhala nabo thando wena mlaleli wami ekhaya yiphi ethando wena ingoma yencandweni ngimanele ezinye baba othi nje mawuyicabanga kusukela number 1 nje sathi simemo sika Jehova kwaba nengoma ethi Timothy mfana wami ungalilele ngiyayikhumbula leyo yes kwase sikhiphe album number 2 isihloko sayo sathi ngizobambelela kwakunengoma ethi siyawutshekula those are composed songs njengoba siwacula yonke indawo nje siyawutshekula njengamathole album number 3 yayithi umoya wenkosi yayithi Samson isithandwa ngitshela akupha amandla akho ngiyakhumbula yes athi Samson sithandwa apha amandla album esayicula print elani esayihlabela uAdam ushone phi na usudlile na izone izingoma esayicula saphinde sakhipha album ethi bakhiphe Moses ngizwile ukhala kwa all those are composed songs asihlabela ingoma esizwe kumuntu no Nkosi yami sathi sikuzwile ukuphala kwabo kunengoma lapho ethi ugqoke njani uNkulunkulu wangitshela mambokazi wangitshela kungacala ukugcokwa kanje wathi uNkulunkulu kunabantu abezokuncaba ukugcoka in the near future wathi angithi ugcoke njani ngoba uyazi isono samadoda siyazi sivela ngokubona ingayizivele album mama efike yasethula eSouth Africa buya Nkosi Jesu la mangithi Zulu khaya lami ngiyalangaza ngiyikhompoza lengoma sihleli nokhaya lethu ukhaya lethu uthatha ibhola nje udlala ushaya phansi kanje sihleli nokhaya lethu endlini asenze lutho sihleli ushaya phansi kanje mayishaya lengoma mashaya phansi lebhola ngathi khaya lethu man ngathi phinda ushaya leyo lazana wayishaya mayishaya ukhaya lethu ngathi bisani keyboard bayilethe keyboard ngase ngifika uma ayishaya phansi ukhaya lethu lebhola ngathi Zulu usiyami ikhaya la wabheka ukhaya lethu yaphuma Nkosi yami kodwa leyo ngoma ngicabanga ukuthi angilaze elinye igama isignature yenu masizwa uZulu khaya lami khona sebeyenzile bayishintsha bayifaka isimodeni benzani kodwa lo yaZulu khaya lami siyazicelela kubazalwane nabo bonke abazalwane abasilalelayo ingoma zencandweni vele mama ziyaculwa nationally einkonzweni zonke internationally ba international sishabuliswa ukuthi abaningi bayibasishayele ukuthi sicela ukuyicula ingoma ethi sicela ukuyirecord mhlawumbe sisho okay you can do it abanye bavele bangene studio bayirecord ingoma bangacredit nokusho ukuthi le ngoma le icompose incandweni Christ ambassador so izinto ehlangana nazo endleleni but ke okumcoka kakhulu ukuthi ivangeli liyahamba mama noma ama copyrights are reserved but okumnandi kithi ivangeli liyahamba but sizoyilungisa ngendlela esizoyikhuluma ngayo mama ngiyakholwa sizombuza eminye imibuzo impela siyafuna ngifisa ukwazi ke baba umyeni ukuthi usuphumile ekubeni uthisha uyacula manje usuqala nokuduma usungenile nala eningizimu Afrika uyathandwa kakhulu ipolitiki ifika kanjani ngoba ngiyazi ukuthi ngikubonile futhi usuyimember of parliament lapha yana eSwatini ufika kanjani kwipolitiki kupolitiki mama ngifika kanje ngifika ngokuthi incandwe leChrist ambassadors beyithi uma nangabe sesitholile lokho abazana basithengele ngako bese sesiba nesikhathi lapho khona sibuyisela khona back to the community bese ke sithenga izingubo ngithengele ogogo sithenga ukudla sihlabe sibize abantu basencandweni abantu basendaweni le esizalelwe kiyo bese sibapha ke sibembesa izingubo bake basibona abanye kuba DVDs senza leyo nkonzo le and by in that process of doing that basabantu bendawo ngoba eSwazini asikhethwa ngendlela mhlambe okukhethwa ngayo kwamanye amazwe eSwazini nje ungena with your own personal merits ukuthi wena ngesingawe ubese ungena ke abantu ke bakukhetheke ungene eParliament ke ngazithola ke mama ngena eParliament no 27 years ngimncane since 2003
iParliament lapho ngangena khona ngacala ke ngasebenza nabantu kwangilekelela ke mama hayi ukuthi eParliament ngangiya mhlambe ngiyofuna imali ngayiswa yiservice yokuthi lezi zinto engizenzayo labantu abangibona ngizenza base ke bavele bacela ukuthi mfana wami asale sikuthuma uyosebenza eParliament uNkulunkulu wabamuhle wangisebenzisa endaweni yaseNcandweni endaweni yasobulini lapho mama nahamba khona nobaba uNkambule ileyo ndawo safaka ugesi safaka amanzi salungisa lezi zinto safaka izikolo so uNkulunkulu wangisebenzisa kakhulu bangibuyisela ke I've been in Parliament mom for 15 years 15 years ngike ngakubuka amanye ama debate ukhuluma ngikubuza lokho ikakhulukazi ngoba inyanga uApril inyanga yenkululeko eningizimu Afrika netheme yethu nje la okhuzini sikhuluma ngaloko Eswatini sike sabona ninyakazisa izinto kanti njenge member of parliament uthini umbono wakho ngesimo sezombusazwe njengamanje uNkulunkulu muhle mama siyambonga uNkulunkulu thina esindisiwe ngoba okonke okwenzekayo akusilo imistake kithi thina esifundizwe kaNkulunkulu because uNkulunkulu ushilo ukuthi mama like any other countries ezinsukwini zokugcina kuzoba khona imihelo ekhombisa ukuthi uNkulunkulu uJesu sendleleni uyabuya masinyane so izinto ezenzekile eSwazini ama unrest and all that inkomba ezishoyo ukuthi inkosi isethu thina abantwana bakaNkulunkulu asethuki kakhulu because we understand ukuthi lezi zinto bezimele ukwenze like in any other country kwenzekile sizwile kwenzeka kodwa ke nathi besingeke sisalele ngaphandle siSwaziland abemele ukuthi kube khona umnyakazo kuze ukuthi loyo mhelo obe umenyeziwe abaprofeti ukuthi einsukwini zokugcina kuyaba khona izinto ezikinjengalezi nakithi zenzeke thina ke mama sikhululekile ngoba siyamazi uNkulunkulu usebenza kanjani kune verse mama in the book of Romans chapter 13 awufunda from verse 1 ngeke nginceke isikhathi but abantu bazoyifundela yonke imibuso ekhona usuke kunesandla sikaNkulunkulu yonke authority usuke uNkulunkulu ebeke isandla sakhe and asibekile mama isandla sakhe kune time frame ayibekile ukuthi this shall be like this for this time until this time so uNkulunkulu asikwazi ukumengcelela ukuhamba ngaphambi kwakhe uIsrael wahlupheka for over 400 years angoka uNkulunkulu kodwa wahlupheka uNkulunkulu ebukile wathi emva kwa 400 years wayesehla ethi ngikuzwile ngikubonile ukuhlupheka kabantu laba sengehlile kuzoba having said that mama ngizothi yonke into eyenzekayo phansi komthunzi welanga yenzeka ngesifiso nangentando kaNkulunkulu iphupho lakho ngeSwaziland amen iphupho lakho nje ngeSwaziland iphupho lami eSwaziland mama iphupho lithi sifisa ukuba kube khona konke okuhle okufiswa ngabantu ngoba mama yonke indawo kubantu bayahlupheka abantu mama badinga education right badinga ibhedlela imithe ibhedlela abantu mama badinga ukuthi imigwaqo ibe mihle abantu mama badinga ogesi baphile impilo kunogogo kunalabo abahluphekile so my dream as I've been in parliament for quite a long time was to pursue lokuthi ngenze sure ukuthi mangikhuluma eParliament ngikhulumela abampofu ngikhulumela abahluphekile ukuthi lempilo yabo Nkosi yami ingabe ingagcina igucukile na kuze kube ilesikhathi lapho khona athi uNkulunkulu uma the righteous baposition abantu baleyo lizwe bayajabula we are praying for ukuthi uNkulunkulu njengoba kuseza nama elections nase South Africa we are praying for the righteous to take the positions ukuze ukuthi izilijabule ngiyazi ukuthi ngokuhamba kwesikhathi ngokukhula ikakhulukazi uma ngabe uNkulunkulu ekubizile kuba nezinselelo eziningi ngiyazi ukuthi udumo nokukhula kuzana nezinselelo isuke ikhula ngesingisi bathi new levels new devils ngoba kuyanyuka konke ngifuna sikhulume ngezinselelo oke wabhekana nazo nokuthi udlule kanjani kuzona kodwa ke sithi ukudlulisa labaqala sikhokhe izimakethe nje singaphezulu kwamandla ethu umnotho amanonokudla ngisho nesimo sezulu imbala kodwa kungenani iyodwa nje void esingakwazi ukuzibambela namathupha leyo yimpilo yethu hlala unempilo futhi ugcina ungcola kokude nawe thola iProsidine ezokusiza ukulawula ihigh blood pressure futhi igcine unempilo iProsidine iyi-antioxidant enamandla kanye nama-anti-inflammatory alwa nezinhlungu thola iProsidine namhlanje uma ingasho ukuthi iProsidine akuyona iProsidine
Imeya yaseThekwini ubaba umxolisi Khawunda uzobe ethula inkontileka ezoqala umsebenzi wokulungisa ipayipi elikhulu elifakela amanzi izindawo eziseningizimu neTheku esifana noMlazi, uMakhutha, eAdams, eFolweni, iNtsimbini neChatsworth ngesonto kusukela ngo-9 ekseni eMlazi. Umkhandlu weTheku usuliqalile uhlelo lokuba nezithangami zomphakathi ngohlelo lokudidiyela lwentuthuko kanye nesabelo zimali sonyaka ka-2024 nonyaka ka-2025. Lezi zithangami zizokwenzeka kulezi zindawo ezilandelayo. Mhla ka-6 ku-April kuzobe kuhlangenwe ne-Disability Sector eDurban Exhibition Centre ngo-10 ekseni. Mhla ka-7 ku-April wonke amawadi aseMlazi, Lamontville, Isipingo nasemobeni ngo-10 ekseni. Ngo-10 April wonke amawadi aseDurban Central kusukela eSeaview kuya eRed Hill. Lo mhlangano uzoba seThekwini Community Church ngo-10 ekseni. Kanti ngo-4 ntambama kuzoba nomhlangano wawo wonke amawadi aseChatsworth, Welby Dutch, Shallcross, Bluff, Savannah Park, Clarota, Chatsworth, kuyokwenzeka laphayana eChatsworth Youth Centre. Siyaqhubeka nohlelo lethu njengamanje awuthi ngibone isikhathi imzuzu amashumi amabili ngaphambi kokuthi kushaye ihora leshumi nambili namhlanje. Asidedele abalaleli sibezwe ukuthi bathini. Mama uMbokazi ngimlalela ubaba umyeni. Eyami ingoma engithandayo ethi Jesu sindisi wami. Akasha lo ngoma kuvuka okukhulu ekashila kuwo. Ithi mayifika lathi ngohlabelela ngawe. Athi asikho isihlo hobo esifana nawe. Nkosi yami. Amen. Nobaba lapha e-studio hayi encandweni ngithi mina ingoma engibusisa ilethi bika msalwane obelphulekweni ulapho sithola amandla khona. Hallelujah. Bika kuJesu. Ake sizowuzwa ngoba angazi noma mina osele na angisawuzwa umculo wakhe omusha ngizwa nje lezi ezizaziyo zakudala angazi mhlawumbe ngoba umuntu obusy mhlawumbe usamile noma usaqhubeka umpumeyo kwamasikane. Hi Mambokazi umama Nkosi eGoli uyangibusisa ubhuti emculweni yakhe kakhulu. Cry dies for me wasifela ngempela uNkulunkulu. Uyangibusisa ngiyabonga. Sanibonani ekhosini ngikhuluma naCebile Thabethe waseSwatini but ngihlala ngila ePitoli. Ubaba uTimothy Myeni ngiyamati kakhulu konke lokulakhuluma ngiyakwati. Siyabonga kakhulu sidiva nathi siphakeme kuthi nawe Swatini umncinyana. Baba Timothy siyamati kakhulu uNkulunkulu akubusise baba siyabonga. Siyabonga kakhulu siyajabula ukuzwa ngibonile emaphejini aseSwatini ukuthi hayi le flyer iposter yanamhlanje bekadindiza nje khona ngiyazi ukuthi balalele bonke kakhulu namhlanje baba bengithe ngifuna izinselelo ukuzwa izinselelo oke wabhekana nazo wadlula kanjani kuzona. Ngifuna nje siqale siyidlulisele ngoba sike sabona ngomunye unyaka kwatrenda inkulumo thizene erecordiwe uthethisa omunye ubhuti ongudriver yagcina ibhalwa kabi kukhulunywa zonke izinto lezi ezinkundleni zokuxhumana kodwa ngakubona uxolisa uthi uyaxolisa abazalwane futhi bakuxolela izimo ezinjengalezo zisho ukuthini kuwena futhi udlula kanjani uvuke kanjani uyithathe ngakusasa uqhubeke nempilo. Amen. Mambukazi nabalaleli bonke boKhosi FM siyambonga kakhulu uNkulunkulu njengoba ngeke ngasho mama ngisakhuluma nawe ukuthi kwesinye isikhathi we tend to forget ukuthi singobani. So ngingumuntu nami mama ngoba kwesinye isikhathi indlela engibe
abantu engibabusise ngakhona uyazi uNkulunkulu uye akwendlulise esimeni la bafuna abantu babone khona ukuthi naye is just a human being. Yeah. So uyazi umuntu umunye onganizanga abe nayo iphutha uJesu wayezele uzothenga impilo yethu. So bama engifuna ukusho kubabukeli ngiyambonga uNkulunkulu owangendlulisa kulesimo because uNkulunkulu kunesindi kunento abefuna ukuyipruna in my life. He was doing it for perfection because angikwazi ukufika ezulwini mama ngihamba ngepride ngihamba ngingazi ukuthi kunesikhathi lapho khona kufanele ngehle khona kwaba buhlungu mama emhlabeni ukuthi ngithi ngikhuluma no driver wami ngizikhande sengisemoyeni into bengingayazi kodwa uNkulunkulu ngambonga sengixolisile kuye because mama Mbokazi ngiqale la angizange ngixolise ngoba kwasekuphume kuma social media. Yeah. Ngaqala ukuxolisa mangiceda nje ukukhuluma naye sahlangana naye kwamanzini udrive nene sahlala phansi siphambi kwamaphoyisa ngambhadala imali yakhe ngaphinde futhi ngakwenza konke lokhu bengithingeke ngize ngikwenze ngasaco before le audio iphume viral yayingekho. And that's why nayo unene wamangala naseyiphumile iaudio ukuthi ikhishwe ubani because kulesikhathi bekunomsindo kakhulu eswazini. So kwaba ke asazi ke noma mhlamba amaphoyisa kwenzekani or whatsoever but nje ke kuze singam accuse ngakho ngoba mina ngazibuka mina ukuthi uNkulunkulu kunento afuna ukuyipruna in my life. Yazi uNelson Mandela ngelinye ilanga wakwakhuluma statement I quote what I am not a saint unless you think of a saint as a sinner who keeps on trying. Yeah, Nkosi yami nami ngingumuntu bazalwane ngaxolisa ngifuna ukuyiphinda lento kodwa emoyeni wami ngazi ukuthi uNkulunkulu kunento afuna ukuyipruna into efuna ukuyipruna uNkulunkulu wami befuna ukupruna indaba yepride afuna ukupruna indaba yokuzazi indaba futhi yokwata ishort temper. So all those things uNkulunkulu abengeke achubeke angisebenzise ngisenalezo zinto lezo as I go forward. But I recognized ukuthi wo Nkosi awungibulali ubona ngani mama Mbokazi ukuthi angibulali ngesikhathi kwenzeke lezi zinto lezi bayimabazana bangidinga kakhulu ngoba yena abengangibulali but abengipruna ubekwa ekubumba sukela ngalelo langa mama my life has never been the same. I love my Lord futhi kokunye ungijabulisayo mama ngidlula njani ungibuza question wathi ngidlula njani amen. Uyazi ngazi into yinye uma nguJesu uyabona ukudabuka kwendwangu mama ekethi mhla uJesu ebethelwa esiphambane kwadabula indwangu umuntu uqala wayeya ngompriest athatha inkomo yakhe athatha imbuzi yakhe athatha ijuba lakhe ayelapha manje sesiyazingenela endaweni engcwele sizikhulume manje uma sengixolele yena noma umuntu asangakhuluma sathini ngoba ngihlala phansi ngivume ukuthi baba kona ke ngivume ngikhale ngikhihle kamafile ukuthi baba kona ke and ngimuzwe athi I forgive you my son indlela isachube uma sekushito yena what I forgive you my son ngibese ngisuku but ubhekeke ukuthi ukwenze mama Mbokazi ukuthi ungaphindi ubuyele kulela phutha because uNkulunkulu uJesu wayethi ekulo yamfazi amkhanda asoxoxela ukuthi nami kangibulahli kodwa hamba ungaphindi wenze njani. It is my prayer kungumthandazo wami mama ukuthi lento yenze ingaphindi yenzeke in my life. So I repented, I apologized to both public and to the person ebengikhuluma naye ngaphinde ngambuyisela emsebenzini mama uzubone ukuthi ngaphinde ngambuyisela emsebenzini ngathi akayishayele khombisa ukuthi ngicole ngempela but kwase kuphela ke wona nje umsebenzi ngendaba yesehlakalo. Asibuyele la ngiyazi ukuthi basafuna futhi ungena abalaleli ngizobafaka asibuyele la 10 years nindawonye njengomndeni nicula niyincandweni yini lesi sihlava esangena nixabaniswe yini enenze nahlukana njengencandweni mama I may not be sure ukuthi yini because asimazi uNkulunkulu mama wamvumela uIsrael wahamba ijeni yamalanga awu 40 years kodwa wabahambisa khona indawo bekufanele bayiwele yayimfisha kakhulu kodwa bathatha 40 years. Asimazi uNkulunkulu mama ukuthi why avume ukuthi kube ngalendlela le futhi ayikho nesizathu engakubekela sona ngoba uma ngingakubekela isizathu uzochama komunye athi ayi akusiyo le yile
but engakunikeza abazalwane kunye ukuthi uNkulunkulu owuqalile umsebenzi ke sahlabela kanjani. My God. Yes, Nkosi yami unamandla ukufeza. We may not be sure because there is a devil mam umbokazi okhona njengoba ngichazile ukuthi abengayithandi incandweni la together. Mina nanginothabile lomzi wakhe noKhalethu, that was a bomb. Masi together mangimile. Ibhomu la ngempela. Yes, mangimile ngangizwa nami ukuthi ngiphelele. But uNkulunkulu wakuvuma lo njengoba ngisho ngithi ukuvumile ezinye izinto zenzeka ungazazi ukuthi zenzekani. Ngeke ngakhomba mama esinye isikhathi simbonile uNkulunkulu ehlukanisa uAbraham benolot, sambona uNkulunkulu ehlukanisa Baraba bana Paula. Those things if besingagijima siyombuza weNkulunkulu wawukwenzelani, because izinto esingazibala ngamunye uthi mhlambe kwaba yilokho singagcina mama sakha ama stories amaphepha athola indaba enkulu engekho kanti mbamba owuqalile umsebenzi empilweni zethu zakufeza. Yiloko nje mama unemicabango emihle ngathi imicabango yokusiphumelelisaya ukusibulala mama. Ngiyakuthanda ukuthi uthi uqalile umsebenzi ngabe uyamazi uNkulunkulu kuphela ngoba ngiwufakazi nami ukuthi baningi abazamile ukunihlanganisa. Ngiyabazi abafundisi abaningi sonke sike sazama umzi wakhe ufakazi sizamile sonke kodwa kwangalunga ngalesikhathi nangendlela thina ebesicabanga ngayo. Angikubekisele nje kanje mama. Uma nje nanginkosikazi wami God forbid kungathiwa siya divorce naye. Sesishade for 24 years. Si divorce naye. Bese nithi nina kuyani? Buyelanani. Sibuyele. Sizawubuyela lapha phambi kwenu sinjani? Sishadile but endlini sibambane ngobhongwane. So okubalulekile kakhulu ukuthi simbuke le ndoda esila ngoba le nkonzo esiphethe inomnikazi wayo. Akusiyona yethu. Kwesinye isikhathi uyathatha, kwesinye isikhathi abuyisele, kwesinye isikhathi uyabhidliza kanti uyakha. Manje asimazi wenza. Ngicela ukumemezela abazalwane nonke. Asimazi uNkulunkulu wenzani. Kodwa ke ngicela nami ukumemezela. Amen. Ngikhulumela abalaleli baseshilo. Amen. Ukuthi owethu umthandazo. Amen. Ukuthi noma ngekona ikusasa noma ngekona ngo2025 asikwazi kwasendlini asazi kwenzekani futhi asifuna ukwazi kodwa sithi ngelinye ilanga siyafisa ukuphinde sizincandweni ihlangene siyafisa ukuzizwa likamzi wakhe siyafisa ukuzizwa likaThabile siyafisa ukuza izwi likaKhalethu siyafisa ukuza izwi likaButimothy behlangene beyile yancandweni leya esisusa izinto kusukume abantu abagulayo kungashumayelanga umuntu kodwa nje kuhube incandweni kuphela nathi siyakufisa lo. Amen. Asizobalaleli futhi. Sanibona nokhosini Khethiyelo osedebheni mlazi. Hayibo Zulu khaya lami, ngifuna laba abalahlekile, abedukile ezinkalweni. Hayibo babumyeni buya njengoba nawe awusho sibuya Nkosi uJesu nathi sithi buya babumyeni. Eshilo mambokazi eshilo no Tata Timothy Myeni ngomzolo lapha eSlondon eCambridge. Ingoma zalo Tata Timothy Myeni zimande kakhulu ziyavuselela zinika ithemba. Ingoma mina endiyithandayo kuye ileya ithi we are ready na xa kufikile ibo lethu. Yo imandi lo ngoma iyasikelela. Amen. Ngiyabingelela msakazi nakubaba uNkandweni akukuningi nje ngizokusho ukuthi ukumthanda nje kakhulu ubaba uNkandweni ngithanda ngenhliziyo yami yonke ngoba there was a time whereby izimo zengihlasele kunengoma nje ngithanda kakhulu ethi Christ died for me. Uyabona make ngadlala leyo ngoma ngivele ngizwe iminyango yonke ivuleka ngizwa amaketango kaSathane eqhabuka. Ngiyamthanda kakhulu ubaba uNkandweni lo okhulumayo usima enkandla. Ngiyabonga kakhulu ithuba. Nginibingelele okhosini FM ligama lami ngingilungile ngwakamkhweli awulambokazi ngiyabonga wangilethela classmate wami Timothy Myeni kade ngifunza naye evele Bantu High School kuhlabela lugcobo lwakhe kwasesikolweni abevele atithanzela kuhlabela chubeka njalo mkhaya. Ninjani mama uNkambule nobaba uNkandweni. Hayi Nkosi yami uMamdlamini lo eSwayman eyayingibusisa mesethi awuzulu khaya lami
izulu ikhaya lami kulapho so phumula khona. Amen. Bakithi. Inhliziyo ehlanzekile. Amen. Amen. Hallelujah. Siyabonga. Kwenzekani kuwena uma uzwa abalaleli bekuthanda kangaka? Benisupporta kangaka abalaleli. Kwenzekani kuwena? Futhi ke ngifuna ngoba nakho imzuzu simka nje usalusa usitshela ukuthi ubaba umyeni wenzani njengamanje. Ngikubonile ushumayela izwi. Ngifuna ukwazi ubaba umyeni umfundisi. Mam umbukazi, Nkosi yami ngicela ngana umbuzo ukuthi thulelene. Sike saba nesikhathi mbazalwane lapho sivaleleke khona. Ngiyakhumbula. Ukungena eSouth Africa sangakwazi ukurelease since 2016 saze kwaze kwa 2019. Kwathi makufika 2019 wangena iCovid. Sase silahleka ke. Kungimanje sisa understanda nale ndlela yokuthengisa umculo ngale digital. Ingoma mama ezintsha ezikhona ezready manje they are over 40. Engingazingene le studio namhlanje. Azingene Nkosi yami. uNkulunkulu. Mama abazalwane bayabuza uthi nyalo ngenzani. Mama ngiyashumayela. Amen. Ngiba available anytime abazane basicela. Siyashumayela ngokucula, siyashumayela ngokushumayela nje ngine ministry Restoration of Christ Ambassadors International. Sakha isonto nje likhulu 3000 seater eSwazini kwamanzini endaweni yasemhlaleni la bengibeke khona iCrusade. Labe khona ngishumayela imessage khona ithi God will raise another man noma ngilethi Jezebel. He's talking about Jezebel, yes. So ke mama uNkulunkulu uyasisebenzisa ngendlela emangalisayo futhi kasiphumela imali. We are available noma bazalwane bemncwabeni noma bathi bazalwane sikuphi siphuma ngenkonzo yokwazi ukuthi uNkulunkulu siphathise ukuthi siyoshumayela irregardless ukuthi kukhona ini noma akukho ini. So iyona nkonzo esiyenzayo mama esithi abazalwane bangesabi. Abanye abantu bayesaba mama nokusishayela mhlambe encandweni njela no idulile no ibiza kakhulu. Ngiyangibona futhi manje isikhathi esiningi sebemema wena uze wedwa nekeyboard yakho. Nkosi yami. Mase mhlawumbe ubhekwa ikhwaya noma iworship team yalapha esontweni isikhathi esiningi ngibuka kahle ngibona kahle baba lapha nje ku gospel goes classical lapho khona bentula Jesus is coming the orchestra uNkulunkulu amuhle ngayibona. Yes, so uNkulunkulu was endorsing lokuthi kungenzeka mama ezinsahamba abanye abazalwane bahamba lahleke njengokhala ethi nje soba sengilandi lapho akhona but awukwazi ukuma lo msebenzi. Abazana bembejwayele ukuthi nababona ubaba umyeni basale bakaze ukuthi seyincandweni iphelele noma ngabhekwa ngumambokazi seyincandweni Christ Ambassadors ngoba anybody ofika abheke so long kunaleya trademark kulesa sandla sebeat naleya keyboard naleya voice whosoever ongabheka emva kwaloko seyikhona incandweni Christ Ambassadors. Baba ngithanda leyo ukuthi i-keyboard signature leya beat ngoba le beat yeni ihlukile. Mase kuba yile voice le ngoba siyayifuna le voice ethi khona nabaze bathi umntaka baba sengiyengizwe besho nabanye. Ngisho ngithi legacy ke le. Ilegacy ke leyo. Kanti ke njengoba isikhathi ethi imzuzu emibili ngifuna ukwazi ukuthi ufisa ukukhunjulwa kanjani. Bazalwane asakhile la ngelinye ilanga uNkulunkulu uzokubiza. Ufisa ukukhunjulwa kanjani. Abazalwane ngendlela uNkulunkulu angithume ngayo ngifuna bazi ukuthi wangithumela emhlabeni ukuthi ngiduduze imphefumulo ngokuhlabelela. Ufuna bazi ukuthi emhlabeni uNkulunkulu ungibizele ukukhombisa ukuthi umshado uyini. Umshado njengoba sengishadile nonkosikazi wami for 24 years. Bazi ukuthi le ndoda le
yayibalekelana abantu abaningi bayangibuza mamzanele ukuthi why always I'm with my wife, I'm running away, ngiyabaleka, angifuni ukumnikeza usathane indawo. Ngifuna bazi ukuthi noma ngathiwa imishado eminye iya affected, but lo owami bazi ukuthi ngisizwa uNkulunkulu always she is my handbag, ngihamba naye ukuze ukuthi usathane angayitholi indawo. Izinto lezo engizakwazi ukuthi nabangikhumbula abantu bangikhumbule ngomculo, bangikhumbule ngokuthanda unkosikazi wami, bangikhumbule nangokuthanda iservice ukuseva abantu ngendlela uNkulunkulu angibusise ngakhona. Baba siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe, ngifuna usiphindele uthe ibandla okhonza kulona igama lalo nokuthi utholakala kuphi. Liseswazini ngamanzini mama, i-Restoration of Christ Ambassadors International emhlaleni sakha indlu yesonto mama enkulu 3000 seater, sesilapha nje sesiku-roofing manje. uNkulunkulu uyasimangalisa. Bafisa ukuthola kabalaleli ngoba ushilo wathi ukhona available ungamenywa, bakuthola kuphi kanjani? Vele mama bangithola eSwazini full time, inombolo yesiswazini iqala ngalo +268 +268. Yes, noma ke bathi 00268. Asimane nje sibafundise uplus 268 7604 7604 0563. Ngicela ukuyiphinda baba. Plus ufika uplus nje lo kuhlanganisa +268 7604 0563. Amen. Ukhona manager wethu baba Anele, uvama ukusishayela. Anele ukhona Facebook inombolo yakhe. But ke okunye engikucelayo kwesinye isikhathi manager bavele beme nje bathi uma ungakhiphile imali le incandweni ngeke uyitho. No. Kanti ngifisa lokuthi baphinde babuye kimi ngoba kimi noma bangasho ngolutho. Ngoba ngikuministry mama. Uzoba khona. Yes, ama-valuable. Ku Facebook ngibonile ukuthi khona incandweni Christ Ambassadors. Maningi amanye avuliwe kodwa babheke le okuyiyona ewungqo. Ngizoyitheka nami uma ngabe siphuma la khona bezokwazi ukuyibona, bakwazi ukunilandela khona. Baba umyeni siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe, isikhathi sethu sesiphelile, umphazima usezosisusa, kodwa nje sifuna ukubonga ukuthi usuke eSwatini udrive uze la. Siyabonga kumama okhona la e-studio, abakhona ku Facebook bayambona uthi ukhona naye e-studio. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe, engathi anganikhulisa, engathi angakuqinisa, engathi angaphinda avule eminye iminyango. Sikholwa ukuthi akukapheli lokho uNkulunkulu ayekubizele kona, mhlambe isiqalo lesi. Kodwa angikwazi ungaphindi ngisho ngithi elethi iphupho nesethi isifiso ukuthi ngelinye ilanga amanzi la ekamakhona phinde ame, niphinde nihlangane njengomndeni, nisebenze ndawonye. Siyakufisa lokho futhi siyakukhulekela. Amen baba. Sibongela mambokazi, ngiyabonga nami mama ukunika isithuba. Khonze ekhaya. Ngizokwenza njalo njengomakoti waseSwazini. Siyabonga kakhulu bazalwane, siyanithanda, we love you. Qhubekani nisithandazele egameni lomfelo wethu Jesu Kristu. Amen. Siyabonga kakhulu emakhaya, kanti ke mina ngibuza mina wakambokazi ngisale kumnandi. uNkulunkulu abe nawe, uyangena uLucky umntaka Nkosi nje manje ezothi